ibihe barimo si ibihe byo guseka, ibihe turimo ntabwo ari ibihe byo gutonekwa, kandi ikibabaje tugatonekwa n'abacu. ngo M23 ntabwo ari abanyamurenge, ngo ni abanyarwanda. Rekera aho ngaho, abanyamurenge bafite agahinda hano hanze n'abanyamurenge bababaye turi benshi, tuduke n'abantu nkawe muri iki gihe. Ese n'ikibagoye kugira ngo wenyine wiyicishe? Sindabonaho umuntu ashobora wenyine kwicukurira umwobo wamara kuba munini akawusimbukiramo ngo arawuzamuka kandi atarapanze aho agomba guca. Atipe butugara bana bagenda ku masocial media ni abantu bagenda bashongera urwango, ni abantu bagenda bagomeza gushigikira amacakubiri, ni abantu bagenda bagumura abandi. Amadubu muri hehe? Twagize ikintu dukora kuri aba bantu. Ndagusuhuje nkwifurije igitondo ciza, wibuke ndetse n'abagorobye nkwifurije umugoroba mwiza, ngo amahoro y'Imana akomeze abane nawe muri gahunda zawe zose urimo ndetse n'ibyo urimo gukora byiza. Imana ikomeze bizivangemo bigende neza. Turamukije abanyamurenge bose ku isi aho baherereye ukuye mu Tugara, turamukije abanyamasisi bose ku isi, turamukije n'abanyarwanda bose ku isi, ngo amahoro y'Imana akomeze abane namwe muri gahunda zanyu zose murimo. Ndetse turamukije n'abantu bari ruguru iwacu, abantu bari kuri gakondo cyangwa ku ivuko, tubahaye yambu cyane kandi turabakunda n'ukuri, kubera ko muri abantu b'agaciro cyane. Mwanze gusiga iwacu ngo hawe amatongo, mwemera kuhaguma. Muri abantu b'intwari cyane kandi mwahisemo neza, mwakoze igikorwa cyiza cyane. Turamukije abanyafurika bose, narengeye kuvuga ngo ku isi, ariko ni ku isi wa mugani, kubera ko hari abanyafurika bari za Aziya, bari za Burayi, bari muri Amerika. Umunyafurika wese ku isi turamuramukije, n'umunyaburayi wese nawe turamuramukije, n'abanyamerika namwe turabaramukije cyane, dore ko dufitemo n'inshuti nyinshi n'abavandimwe. Turabaramukije kandi tubahaye ikaze mu kiganiro tugiye gukora hano kuri Ineza Live TV. We muntu wakoze subscribe, uri umuntu w'agaciro cyane kandi uri umuntu w'ingenzi, wahisemo neza cyane, ntuzicuza guhitamo kuba umwe mu banyamuryango ba Ineza Live TV. Yego, abantu bari ruguru ku rugamba, Imana ikomeze ibarinde cyane. Hari umuntu ntazi izina ryiwe nje kuvugaho, ariko ndi kumva usa n'uwarengereye ibyo arimo aravuga, karanabivugana n'ubwoba bwinshi cyane, yakayuye ameze nk'uwanyagiwe. Sinzi icyo ahayishingikirizaho kuvuga amakuru nk'aya ngaya. Ndagira ngo mbakinire byibuze akavideo, ni video iri kuri channel nimba ari we simbizi, sinyimentioning izina. Ndagira ngo mbakinire akari kodi gatoya, hanyuma mbabwire impamvu itumye nza kumuvugaho uyu muntu. Simuzi, sinkeneye no kumumenya, kandi numva afite akanwa karimo amagambo atari meza, asa n'acafuye. Imyumvire yiwe niyanje ko numva bitari kumwe. Kubera ko ntihagera, hari ibintu byantangaje kubibona, ahubwo kandi cyane ngatangazwa no kubona bagenzi banje batabibona. Ubwo narahageze ntangira kuhabona ibikoresho by'u Rwanda, igihugu cy'u Rwanda, Rwanda Defense Forces, amabogisi y'amasasu, imbunda mudashibamo, ahandi ziva. Ziriya mpunzi aho zabaga mu makambi zarabikoraga, ni ikihe gihugu cyazibaga? Naho rero nahereye ko nibaza ngo ibi bintu ni ibiki? Aba ni abanyekongo barwanira uburenganzira bwabo, cyangwa ni ikindi gihugu kibambika isura kikavuga ngo bari abanyekongo aricyo kibari inyuma? Nibwo nahereyeho ko nibaza, ndavuga ngo ibi bintu ni ukuri koko, ni ibintu nkwiriye gushigikira nkarwanira, cyangwa ni ibintu byo kureka habivamo, habigira abakomeje umurongo wo kubivamo. N'ingabo zabo bwite narazihasanze, RDF nasangiye nabo, naganiriye nabo, ntazi icyo bakurikiye. Bamwe muri bo ntibazi icyo bakurikiye, abandi muri bo barabyitiranya, babivuga ubutandukanye. Bamwe bavuga ko abandi bakavuga ko bashyigikiye abavandimwe babo, barwanira ibi byose twumva byabo by'ubututsi, ariko mu by'ukuri ntaho nabo batazi icyo. Abanyarwanda bafashije M23 gukora kugira ngo nabo bibohore barwanire uburenganzira bwabo.
kubafasha kuko nabo babafashije mu gihe babohoraga igihugu bashobora kuba barabahaye uwo musada ntibyitirirwe u Rwanda ahubwo bikaba ari abanyarwanda bafashije M23 gukora kugira ngo nabo bibohore barwanire uburenganzira bwabo. Ibyo gufasha simzemera. Ibyo gufasha simzemera ntavyo mbona. Byita kuyibamo. Byita gufatikanya. Kubera kuko by'umwihariko nk'abanyamurenge twirirwa dushinja igihugu cy'u Rwanda Leta Tabara baye ibijari kica abanyamurenge kinka igatwika amazu kica abantu iryo shaka bari bafite muri kiyagiye ryari ryagiye. Okay. Mfite message shaka gutanga kuri uyu musore. Mfite amagambo makeya nshaka kumugenera ariko nkabikora ntari umuvugizi runaka, nkabikora mu izina ryanje, nkabikora nkanje, simbikore nk'uwatumwe, simbikore nk'uhagarariye abantu runaka. Ibi yavuze sinzi nimba ari umuvugizi, ariko uko biri kose karavuga nk'umuvugizi na confidence nyinshi, ariko ubona mu maso afitemo ikintu c'ubwoba. Ndababwira uburyo nabonye kino kiganiro n'uburyo ko no mutipe namufasha. Biragaragara ko ari umusore mutoya ushobora kuba ari kwihura ku bantu. Impamvu mbivuga ni iyi ngiyi: uyu musore mutoya uri kugenda ku masocial media agera muri ane maze kumubonaho avuga amakuru nk'aya ngaya yo gutoneka ubwoko, nababwiye ngo ndabivuga simbivuga nk'umuvugizi w'abanyamurenge, ndabivuga nkanje nka twirwaneho cyangwa se M23 ushigikiye, ndabyita itsinda cyangwa se umutwe, mumbabarire uko mzita kose, ushobora kuba ntabyise neza ariko mwihangane. Ndabivuga nk'umunyeshaka cyangwa se umwe muri aba ngiye kugira ico mvuga kuri uyu muhungu maze kumubona ku biganiro birenze 4-5 agenda akoresha imvugo zitari nziza zo gukomeretsa ubwoko. Ubu nyine abanyamurenge bari mu bihe byabashaririye, ibihe barimo byarabashaririye, ibihe barimo si ibihe byo guseka, ibihe turimo ntabwo ari ibihe byo gutonekwa, kandi kibaje tugatonekwa n'abacu. Uyu musore ubushize yakoze ikiganiro ahantu aravuga ngo arashimira leta y'u Burundi ngo yarabacumbikiye. Yego turabizi, dufite abanyamurenge wacu mu gihugu cy'u Burundi barahari, batuyeyo, ariko ntibatuyeyo kubera ubushake cyangwa kuhakunda, bahari nk'impunzi kandi yubonera bibemerera kuhatura. Ariko uyu mutipe yaravuze ngo bareke kubeshera abarundi, ngo nta murundi nguri ruguru ngo iwe ngo avuyeyo. Niko musore, muri wowe umeze neza cyangwa ufitemo ikindi kibazo gusa urashaka ko wanduranya n'abantu bagira uko bakugenza? Guhagarara kuri za kamera zirenze 4 ukaje kuvuga ngo abarundi ntibaha barasaba abanyamurenge, ibyo ni kosa ari ubuhaye ukora cyane, kandi ibyo ni bya bindi ubuhaye wimenaho umuriro nyine ubiza ariko ukigiza nkana. Arasubiraje ku yindi kamera aravuga ngo M23 ntabwo ari abanyamurenge, ngo n'abanyarwanda. N'akanwa kiwe ngira ngo mwabyumvishije nayo bakiniye. Amaze kuzunguruka ahantu hagera nko muri 4 agenda wenyine avuga amagambo ari mu rwango rwinshi, amagambo arimo amacakubiri, amagambo yo gutoneka abanyamurenge mu bihe turimo. Bino bihe turimo tidukeneye umuntu uzuvuga ngo abanyamurenge ntibahabicwa, dukeneye umuntu uzakavuga ngo turashaka ubutabera abanyamurenge ko baricwa, ko barirukanwa iwabo. Kuburengeje imyaka 18 Bingu nabanyashara ko hari unuza 30 wenda ukaja kuri kamera 1, 2, 3
ugahakana n'akanwa kawe ko wabanye na M23 nta munyamurenge uyirimo, ibyo urimo sinzi kubizi. Sinzi nimba uzi ko wawutoneka abanyamurenge. Sinzi ibyo urimo, nawe ushobora kuba utazi ibyo urimo. Ariko nakugira inama musore, urucare mutoya, rekera aho ngaho. Abanyamurenge bafite agahinda hano hanze n'abanyamurenge bababaye turi benshi, tidukeneye abantu nkawe muri iki gihe. Yes, baratamitswe biragaragara, ariko urekera aho ngaho, ureke gukomeza kudutoneka. Hari ababyeyi bishwe n'agahinda mu ngo zabo batagisohoka kubera kuburira abana ku rugamba. Hari abagabo basigaye bagendana stress kubera gupfusha ababo ruguru ku rugamba, ariko wowe ukagenda ukavuga ngo nta munyamurenge wabicwa. Ushingira hehe uvuga ayo makuru uri umuntu mukuru ngana gutya? Ese nikibagwaye kugira ngo wenyine wiyicishe? Sindabonaho umuntu ashobora wenyine kwicukurira umwobo wamara kuba munini akawusimbukiramo ngo arawuzamuka kandi atarapanze aho agomba guca. Amafaranga ni meza yego, ariko no gutekereza kabiri ni byiza. Ubu nyine dufite amashavu twese, dufite n'ibikomere by'imiryango twagiye tubura n'inshuti kuva natangira kuja kuri kamera nibwo nagakora ikiganiro mbabaye umutima uhaye umbwira ngo byagenze gute. Tuguhaye gasopa ya nyuma, kwitwaza ngo muri Akagera Nairobi, na Nairobi hari amadubu. Ibyo urimo rekera aho ngaho nshuti yanje, rekera aho ngaho. Abantu barababaye, abantu bafite ibikomere, abantu bafite ikiniga. Iki gihe si cyo gukoresha mwene wacu ngo aza tujombe. Iki ni cyo gihe twese cyo kwifatanya mu bihe turimo bigoye, tukababarana. Ariko ureke kwa muhagarara ku maguru yawe abiri ngo nta murundi nguri ruguru, ngo nta murundi nguri muri Kongo, ngo nta murundi wigeze uja kurasana muri Kongo, ngo nta murundi ngo wawe urasa umunyamurenge, ngo iriya ni intambara ngo yateguwe nande. Ni ibihe twisanzemo tugomba twenyine kwirwanira. Urekera aho ngaho, urekera aho ngaho, ureke gukomeza kudukomeretsa. Turababaye, tuguhaye gasopo kandi tuyiguhaye bituvuye ku mutima, turanakwiyamye. Ugenda ureke kuguma kuzerera uhawe uvuga ubusa, uhaye udefanda abicanyi, ubashimagiza. Ese ubundi u Rwanda rudufashije byobe twayike? Twaba tugize n'amahirwe ahubwo tukabona izindi mbaraga za kutwunganira. Dusiba kubona Amerika buri munsi ifasha Israel, dusiba kubona buri munsi Russia ifasha Iran, dusiba kubona buri munsi Iran ifasha za Hezbollah ngo zije gutera Israel. Rekeraho maze kugukurikira mu biganiro birenze bine nkababara cyane. Reka gukomeza kudutoneka, turi mu bihe bibi, reka gukomeza kudutoneka. Aba batipe butugara, bana bagenda ku masocial media, n'abantu bagenda bashongera urwango, n'abantu bagenda bagomeza gushigikira amacakubiri, n'abantu bagenda bagumura abandi. Amadubu muri hehe? Twagize ikintu dukora kuri aba bantu? Aho umuntu agenda buri munsi avuga amagambo yo gukomeretsa abantu, agahinda ababyeyi bafite. Uza agahinda abanyamurenge bafite? Kuko uravuga, yes vuga, ariko ugira ico uvuga kidakomeretsa abantu. Titukubujije ngo ntube muco ushaka, nimba uri Akagera bigumane,
ntitubikwatse, ariko umenya ko akagara kadafite ibikorwa byiza ari abicanyi, ari abanzi b'ubwoko. aho uri ntituhagukura, ariko rekeraho, subira witekerezaho kandi ubwa kabiri. turakwiyamye kandi cyane, reka gukomeza kudutoneka, turababaye. birambabaza cyane iyo mbonye umuntu nk'uyu nguyu avuga amagambo yo gukomeretsa abantu nk'aya, akayavuga rimwe twokomera ko yacitswe, kandi ijambo avuze rimwe urasabira imbabazi rwose ukababarirwa. akavuga rimwe, akavuga kabiri, akavuga gatatu, akamatangira kuvuga ko uruhande arimo ari rwo ruzima. ibyo bintu muhamuhabwa muzabiruka, cyangwa se ntimuzanabirye ngo mubimare. tutugukuye aho uri, ariko reka gukomeza gutuka ubwoko, ureke gukomeza no kubushinyagurira. icyo nibaza, nimba koko ari imitwe ntantambara rero iyo muri Kongo, wowe uri hano ukora iki? kurakora iki muri Kenya? wagiye muri leta yanyu, watashe kurakora iki? rekeraho, cira birarura. bino bintu bizayimbabaza cyane iyo mbonye umuntu avuga ngo nta ntambara iri iwacu, ariko akakubwira ngo ndi impunzi muri Kenya. how comes uri impunzi muri Kenya iwanyu mufite amahoro? bimeze bite? imitima yanyu yabaye ikinya bingana gute ku buryo umutima utagicira urubanza? buri munsi duhora dushingura, buri munsi duhora mu biriyo, buri munsi. habe namwe muza mupfusha, murabizi inkomoko yazo, murayizi, ariko mukabona ngo twicwa. ukemera ugahabwa akantu kadafite epfo na ruguru, katagukuraho uri ngo kanakugeza n'ahandi basi wifuza kuba uri, ariko ngo kuragenda kuravuga nkandi muvugizi. Mungu yambabaje, kandi yambabaje cyane, aranankomeretsa. amadubu muhaguruke tugwanye bano bantu, muhaguruke tubarwanye, tunabiyame kandi twivuye n'inyuma, kuko bino bintu ni ukudukomeretsa cyane. ibaze nk'umubyeyi wabuze abana 3 ku rugamba ruguru ejo bundi, akabona umwana w'umunyamurenge abereye nyirasenge cyangwa nyina wabo, akabona ko aravuga ngo ruguru ntantambara ihari, ngo abanyamurenge ko barasubiranamo bonyine. urumva icyo gikomere, kandi uba umwongereye kuca afite. amadubu muhaguruke twamagana utugara, amadubu muhaguruke duhe bano bantu gasopo, tubiyame, bareke gukomeza kudukomeretsa, bareke gukomeza kubabaza imitima y'ababyeyi, bareke gukomeza kubabaza imitima y'abantu. hano turi ntabwo twari tuhishimiye, ntabwo tunezerewe. anyway, reka tubirekere aho ngaho, ariko nubona hari ikintu wahawe kubw'inda yawe yakunaniye kugira ngo bagushiremo ibyo ugomba kuvuga, umenye ko nawe uzaba ubaye umwanzi nka wa wundi. impamvu ngira ngo murabyumva, ntaco wompa njewe uje kuvuga abanyamurenge nabi, nta kiguzi no kwaka na kimwe nje guhakana ibyo yabikorerwa hariya. hoya, turi kwicwa twese, turabizi. muri Kongo iwacu tuzi ukuntu bimeze, icitwa umunyamurenge tuzi ukuntu bimeze, ariko ugasanga mwene wacu, umuntu dufitanye amasano, niwe uhaye uguma kudusonga. ibintu bigomba kurangira, bino bintu ntabwo bigomba gukomeza gutya. umuntu aza akora ikiganiro yavuga ati jewe ndi proud y'Akagara, nimumara ngo tumusekere, ngo tumwumve, ngo duseke. wakoze igitangaza, hari abantu bakomeretsa. bano bantu tugomba kubiyama,
tugomba kubiyama twivuye inyuma, apana bya bintu byo kurebera gusa ngo bino bintu bigomba kugira aho birangirira. Amacakubiri twarayabonye ku buryo buhagije, twarangajwe mu buryo bugaragara, buri wese arabibona, ariko ukitereka ukasha kuvuga ubusa kubera ko hari icyo baguhaye, ugashaka kugumura abantu kubera ko hari icyo baguhaye. Ndababaye cyane kandi ndababaye, ariko duhaye gasopo cyane tutanabiyamye. Reka mbabwira ngo abanyamurenge bose aho bari hose batari utugara, mukomere cyane kandi mwihangane. Ntituzabura abadukomeretsa, ntituzabura abatuma tuvuga nabi, ntituzabura ibisitaza nk'ibi ngibi nyine kandi byo muri twebwe. Umugabo umwe yaravuze ngo isi yaracafuye, ahubwo abantu nibo bayicafuje. Reka mbabwire ngo amahoro mu mutima, amafaranga mu ikofi. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.